Theka ni wirigiro bwakwa nwithirite orina ntuku njega ya gukunura ciewa kana Boxing Day tariki 26 mweri Jojo December mwaka ni 2025 na niju mwaka kumilikilia itiere ntuko inkai twithira tukiwa Happy New Year yare mambura jathi gonko ya mwaka jo mwero kumakiritua kiriwe Merry Christmas Happy New Year tukaithira tugitegira bura nteto cithirite igita na mbere asiasa nabo no asiasa no baitite na mbere kuminya kunyagia matemo ya gisiasa inyegiteneri ria mambura jathi gonko ninge mwaka jo mwero bakibangania kiuthi nonto mwaka jo 2026 ngurumanio igatana mbere guchacha ninge siasa ikamata atika tetune kamero ake inde kinya ndegoro ngima kirikyo ke siasa 2027 nonbeta wakabwe mudharimi kango shori nkatho shamonyo ndo boitana mbere kurumirira ninge gotodura gwetana batu ikinya kuma ntuko mbere muri jombere mwaka jujo 2025 mwaka tuko ya naru atutiere inkai twithira tukiuga Happy New Year 2026 tombiriye utegera bura mambura ja thigonko ya gushero kwa Yesu Kristo yarari na yagita na mbere gonto nare marigweto anteto murithi wa ba amurikite kiririmbi kyantu kiragiga shumitie thoko kana tauni ya maua gukungwira mambura ja thigonko aranirite na biashara bakiruta moni jao ikonie ogori na wendia igiteneri ria mambura ja thigonko ninge inyakari kuma mwirio jwa igembe bakiririkana ninge bakiarie yao ikonie maoni bura thigonko ithirite igita na mbere watu ruga tukore kana itugonko thigonko 25 tukore tomono na iturete bianda tware ngoko twara sabati twara mokimo bianda na mtu amenyere meta sesu wake ake ndo bia thigonko gembe sesu January akari na turi bakuma taunine ya maua ne barite thigonko na kikeno gikinene ya mwaka juju ara bagwiriritwe kenine kiragije keneja eliene aria gutigere gutina ruje nuntu kieni gikeni kyujurite ruje indi nara gutigarite gukaine kugukenagirwa ware utukona mbetranda burira kilaga mse kyonden tuira itondro 15 gutekia udena itondro bina na intierio biere nyumba na bia goserekia mathaine ya ugoro tondo binde biona kabyomba kuthira tha komnyire cero kiri Kwa smart umekula nini? Nakula chakula. Nini na nini? Lala na chakula. Akari baba kiaria bagwiritwe ni borite anto batikare thigonko bathirirana kabisa na borirwa nyume bimwe biri ana ni bashokete school January na basi ya Petro batena fees ya gutumika Agnes kama majosi umageteretu bona Christmas ye smart nebui na inkoromba inya next year twethere twe smart wow na twiba weretwe na bawera yemeru maleto ya maleto mbeta werini kawera yo kweto kwenjoy mno tuyere nya family tuenjoy te domereta nganya toreta toka namno na bando etadira no toendelete mwakache ni viongo aruari ngenete mno no mwathani yata kawaida ngorungu wona ntuko aruari na ntai kumya no to kwae ura kumwere ndete salama kwa mwathani kinyewe nge kamera ndesoje Kwa aruari kona smart saifinya tuko inge ande yakwa murungu atotane totambere bita wa mase na tuko aruari kanda uambe yongiana bakwa njire to wererwe thionko tukona tushema na sore baba inge tukowererwa tukena turete tukanyuma na kinyi tuweretwe mno itugura mwathani kwea Christmas. ebui atukwera nezo ngie smart tuyokora tu smart to
Gongo ezongi katika ontindo tuvenye tang iyere iyere tenge na itore tanya mabozongi sana ngora TV yetu ipo ya sana atore neriene tore tadi gongo yupone bugira kiri tore idi gongo ba atoke manya twakale bimya biyele ake tosereke au siaro kwa Jesu boya pula kwenda kulikwera antu betu ba Meru County ukare ni mbesa butiria pulo nusoke ana school na mno antu begembe south enkwendo benda thionkwembea thionkoye na inya thionkwena kowirwo kwingi na nyenkwendo bendra mwaka omweru iwe na ombani wayele inkwenda kuromba antu baiserekia thionkweje tutekeye kuona mantu amengi jara matuku onto thionko ni userekia wendo bo Murungu buraretere ndigurwe na njire kwayana mutana wawe wa mumwe kenda antu bonoka stage ya mawa nionanitie ngari ithirite buru aria antu baanite risabu na gwatuika town itina antu bagwita itaku aria antu baikinyitie nturene kana nturene na aria bamba gukaraniria amwe na karibao na aciari na family ciao nikenda bakomba kuria thigunku makanisene gutigu kuri na antu babaingi nontu antu ni baanite gicagi nikenda bagwiranwa thigunku na family ciao ya mediani, maana silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa msido. Yatakuwa tayari kuteketezwa, itakuwa kuni za kutia motoni. Nawe Pastor Ibrahim muroreta gipindi ndene ya TV ne ya Meru na endelete ategeri barabona kipindi kiawe thigunku injaga. Nashukuru Mungu kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika programu yetu ya siri ya msamaha wa dhambi na kusaliwa mara ya pili hapa kanisani, na mimi msungaji wako na kutakia Krismasi jema na mwaka mpya wenye mafanikio. Mungu asindi kukulinda na asindi kuwa pamoja na wewe katika tukikutana mwaka ujao, tutasindi kushukuru sana. Mungu awabariki na muwe na Krismasi jema. Amen. Murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe mawa gitene okau musiasa okumene matagiti kia seneta Caston Miunge na shumiretie na kumeneria kira akuga ni thirikari kurema gutungatira akariba Meru ningi nthigoro ngima nikira kuga ni mpangaratano kiri rwangi rwa kithomo ningi akioria mantu yaigie gutabarikia kwa utumiri bwa ndawa cia mbogita ni rwaria rwake kiri ntumiri ya mantu jaigie Krismasi kiri akari ba Meru ni riboti dhiramandikwetu Nteto Jeff Wagituma. Nawe Caxton Miungi mutongerio kuromba giti gyo seneta ja kaunti ya Meru o wamwe na munene Kaburu kinyawe urirwirone kuromba giti kia MCA wa ndine ya Mwanganthia bakiaria na metha ya Nteto ya Meru TV atongeria baba niboritie thirikari gwita na mbere kurwa na ndawa cia mbogita ja nthigurune iria baugite kaithirite gitema ntame ja nthigurune na itina kiguni gikinene mbere ndereba cietu ibakamate antu pole pole ibakaga na haraka bakaga na kiunu kia mbesa wanka muntu ambe akinya aretite nontu maisha ijo number 1 kinya uketha wena kanyonta kakari uri ndereba ugakunda nchobi witithia ngari
kinyoke thona kanyonta kanyoke ya gwitirwa bera mpambe kinyanto bambije tariki 25 withira mwanka utuko tarika thita kwa ogwetera mwanka wa mbeonoke thaici ambe ikinye ujo kunda kairi nikenda abiria abakinya bwega ntukwenda abiria abakinya beta kuria thigungu na bacoka kwao bwega namba 2 tukwenda kwira kinya abiria inyabongwa gusherekea kujiara kwa Jesu 25 does not mean ati ogojiangaratanie na nchobi ojiangaratanie na mirio kwe mirio mwe yuraga ibuje kuna ntubora kwe mirio na ndi bombo taimira ntukwe watukairo kora kwe murio na tariki na Jesu atakwire nya kuciarwa na ndi tukwenda ujuke kanya kangi kenda omba gusherekea ntuko 25 imwe nenge wisherekeagira na no tubwe tumikeu barabara ya Kristo itojiunga ge kanisa ituthe tukaua Jesu wajiarwa kanisene ajiarwa kanisene ojiarwa nyankorone chetu thirikari nayo gukurukira machimbo jeto gukurukira takwata internal security ibagerie kurwana nao iche kulevya muno na inyanchobi nyabunge betu na inya MCAs betu bara tu na bo county-ne ibatonyithia policy gutuike nchobi ire ndogoro enene gutuike chube mwe anchobi ire ndu inya ungirije mundu anyo chube mwe atumba kunywa ijire kathari mugacha gikombe mugacha kire ndu magana ja tantatu mundu anyo kimwe ageta kumama nondo atumba kwa fondike bithatu na thirikari ni bati kuthugania bwega kona njirera nchobi kanyia nondo nchobi ete ututethia kai ututhiria nkurukia tongeria baba ni bori te thirikari gutegera na ritho rethaga kithomo gia simbi na mono arito nabo bethirite bagita kirasi kia grade 10 tukwenda kuria thirikari atiri kagita kake yambe sire burareta butureta bwega itubogatumgia na bantingo ana babete bogabatungia ntingo bambirie kithomo buthuku saundi bambirie simbi bambirie CBC na no babetete nandi na babetete kwambiria secondary ito thirikari twiburia atiri mbesa ja capitation ire bubwiri kureta kira na baba bukaenainika na burete ni kurana ni kenda principals bakomba kuibanga secondary baita no tutege kuigwatia kinyetha turari mutukio tutitangwe itwitangwe no tunaitha ndita mtu athome utina mbesa twatuga marano ya mengi sana ajiari na reba thingate kana surplus bathingate na ma principals bamwe bakaya kwa visit anja no tuteke barewa kwa ito kwenda kuria thirikari ibembe kunenkana mbesa as quickly as possible and as early as possible nikera na beto bakarabwega bau at least na ndike thomo gya senior school tene twemona kya junior school na turari bombe compare ana beto bedre ba shereke na njirere agirite nonto after Christmas kwina maisha jangi baka nyonda wache kurevya na inyanto baka ovainda njanto baka tumira urevi mono tha ici cia Christmas gutuika inya kiria tu sherekea gikwaga maana itu sherekea na njira ria agirite tuite turucie na antu bara batine into tugerie gutetheria bara bati uchiomba na January tuendelee na maisha kawaida ora tubati na turomba na ire ni murungu tuthire twina rwero na tuthire twina thiri nyanthi gurune yetu ya Kenya nkiripotera Meru TV Beta Jeff Wagitumam nawe George Murigi ukumere matakiti kia MCA wa Nyaki East nashumiritie kutharikira ninge kukuturanga ikutho siasa cia mithika lintore cia upinzani kaunti ya Meru akimeneria kirakuga nekore makuingwa kwa mairane ninge urutingogi bwa mithika lintore rira RCS wa mantu ye oremi kire thirikari ya Rais Ruto nkiroki na menete kirakuga ni siasa cia mpatho itina kiguni kire akariba Meru akiongela Murigi na tie akari kuma dena kaunti ya Meru kugwata mbaru kia makia Meru akiringira debe kia makia nope akiuga nikyo gikombithia kaunti ya Meru gwikuthira kigina kana kiminja kithengenge kia keki ya kindegoro tabure mutuga kiambi agutariria George Murigi ukomereria matagiti kia MCA wa Nyaki East kire kithurano twitite na umerete na kwithukira wari minister mithika linturi na uria niwe utongerete njuri ya DCP ya kaunti ya Meru
akimwira Amiru ni bamumenyete imurongo na mburuka wa gisiasa akigweta kiama kia NOPEU kwithira gikimenyekana na gucinda kia DCP akiuga guti Mumiru witikiria kumuthingata kairi kwa ugo Mithika ndene Miru teja gutwira mantu ya DCP ubati gutwira na kuromba Kenya musamani unto baba taresero turetere maija nguku na maija ng'ombe keu ikyo batirite mbere guturia maruo gera Miru no ntunya Miru iba umire au gipatarese u kwa uja ugo kwerero turetera kiama na gutonyera mutongeria wetu mpuru abore tweshimiete kiama kia gota igwo giti kia baibete nyantu kwemo kwa wankwenda kwira Miru watweka butetonya kiamene kia UDA tonye iki amenekia NOPEU ikiama kia Miru na ikiama gitwira ni ikiama kina musimamo Mithika ugo gokamenyera muno ni untu ba meariere okwaria ni untu bwa mpuru imuntu ije kene ndene Miru yonthe mpuru nyagwetu giakine ije kene neja kanisene neja arambe ne tuntu bwa siasa ankwenda gukwira ugo Mithika utebwa nyambi ugo twakunirie ruje ugo te mtumbo otethia nyai ugo tigana na mpuru na tethetie antu aba ingi muno mpuru na tethetie antu bate kuma kwa region yegwe na tethetie antu ba region cionthe Miru uteni watita ugo Mithika kuonekana gwaku wonekane gitara siasa kiama no gia NOPEU kine inyanya ochinda kiu kia DCP ndene Miru na nkwenda kwira mpuru te muntu olikare aku na mpuru te muntu olikare aku kaire na ngucokeria okaire mpuru te muntu olikare aku mpuru imukuru weshima yagwe na mpuru ate matharauta ugwe na mpuru etago ntu kunthe ate gwita no ntu ba siasa kiama no gia NOPEU kije kene ndene Miru yonthe Kuru Kimwirigi narombete atongere batari na kiama kia UDA guciumiria maturene kuringira thirikari ndebe na gutiga gwichitha nyume atubuti twao na nyumene kwa ile rais burabare na thingati maturene atongeria batuthurete ibo babati ukoretera thina cietu na ibo babati kwira bakeja kemu Miru ndene mashinani bakauga changamoto ira cieke thirikari na bakomba kwariria mantu a thirikari tebeja kuthithia michemanio no ntu bena mbecha ira tutumite bona kuma utongeria na bwatu abanenkere beja bareaga muchemanio bauga ibachwirwo antu egana bakabanenkera ngiri na ngiri igere antu bau bakiuma au batetete no ntu te point baraigwa yukai mwingi na bakujeta no ntu bwa mbecha kwina antu bange bena itebi bingi lakini ndene Miru no thimenti ira nkwariria atongeria beto utemuntu tukuona UDA utemuntu tukuona ndenda kuga atiri atongeria baba betairaga bato twitangoge na mashinani anyonge twarikia gwitangoge na baba geta kwairia president ibo bagwitangoge bakanenka iro itebi abinene president yangoda gukuromba na deputy president ndenda kuburomba neteo adnene bau atongeria bau beke amenekia UDA bau banene batumeni mashinani beja bone thina ira tukuria na beja batugwatire no ntore ari amutongeri okamuringira thimo nyathimo ku atioja ndi amwe na bubu Mwirigi nagongete ndorothi muthoni ukumereria matagite kia seneta wa Miru ni kiria kuga niwe gwicitanira kwa wekire nteto ya kiama manda muthoni na kuringira thimo akoja na akageria ukonsult thina iria ciina changamoto ndene kiamene kia UDA kimuchemanio jwa turare aju jwa kwabanga uria tukandikithia delegate na uria tukandikithia baba ka support kiama kia UDA mashinani mantu na jang grassroots kwa wanchokeri muthoni nkatho no ntu na kuomba koja thimu ya muntu na na kuomba kuthikira muntu na kwetha kwina thina na kuomba kusolve thina au kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi Nio ripoti kethira thilekelia yarato kuthuranite muthenya jwa narua iri ntuku ya Juma tariki 26 ni December ya 2025 happy Boxing Day gitana mbere gukunura shewa bira oreterini ashore na endwa inkwendere muthenya nyumbwega bita wakabwe mutharimi